يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قمه الله أدمها ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 العظيم وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا
الله يا كريم أنت الله لا إله إلا 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 الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جامع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى من جميع الخيرات في الحياة وبركاته وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا ولأساتذتنا ولأخواننا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالاعتقاد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا على دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار الدنيا إلى دار الآخرة اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة الغراء وطريقة البيضاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نعوذ بك من الحمن والهزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافنا في بدننا يا الله اللهم عافنا في سمعنا يا الله اللهم عافنا في بصرنا يا الله
اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت الذي دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Ahad, tanggal 3 Desember tahun 2023 Miladiah yang bersamaan dengan 19 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Alhamdulillah, telah hadir bersama kita guru kita yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Bukhroni Malawi SPDI MPDI, yang dimana nantinya beliau akan membawakan ceramah agama dengan tema sikap pemaaf. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan membacakan kitab surat Al-Fatihah ala haziniyah wa kula niyatin salih wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syiril Fatihah. Baik, langsung saja ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Bukhroni Malawi SPDI MPDI dengan tema sikap pemaaf. Kepada beliau, fa'alihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lesu Chan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas dan langkah kita. Diterima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisunnatihi ila yaumiddin. Al-Mukhtaramun, para guru-guru, para alim ulama, para ustadz dan ustazah, para haji dan hajjah, hadirin wal hadirat, ayahku bundaku, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling indah kecuali kita
menghadirkan jiwa-jiwa kita semuanya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kudrat dan iradatnya kita pagi hari ini diperjumpakan dalam majlis yang mulia, di tempat yang mulia dan suasana yang mulia. Mudah-mudahan setiap tempat duduk kita akan menjadi saksi nanti tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap senderan kita pun nanti akan berteriak, akan menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini di antara orang-orang yang memaksimalkan diri dengan berbagai macam kekurangan kita, dengan berbagai macam dosa-dosa masa lalu kita. Kita berusaha bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah yang Maha Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun dan mengampuni semua apapun dosa-dosa makhluknya, dosa-dosa hambanya, sekelam apapun masa lalunya. Allah tidak pernah memandang itu, tetapi yang Allah lihat adalah proses di mana dia semangat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semuanya dalam kebaikan. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lisan kita yang selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, betul-betul bisa memaknai, betul-betul bisa memaksimalkan dalam keseharian kita nilai-nilai salawat itu. Sehingga insya Allah makin banyak kita bersalawat, makin teringat kita dengan pesan-pesannya. Makin banyak kita bersalawat, makin maksimal juga kita ingin ittiba' dengan sunnah-sunnahnya. Makin banyak kita bersalawat, makin maksimal kita mencontoh kepribadian dan akhlaknya. Amin ya rabbal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memproklamirkan dirinya, mengatakan, saya tidak diutus oleh Allah kecuali untuk salihul akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Dan ternyata akhlak ini adalah bagian dari pancaran kebenaran dan diterimanya salah satu nilai-nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sering kalau khutbah Jumat mengatakan di ujung khutbah keduanya itu, dia sering sebut bahwasanya salat itu adalah bagian dari yang akan mencegah perbuatan keji dan mungkar kita. Maka ketika salat itu adalah bagian ibadah yang terpenting dalam sendi kehidupan kita, maka tentu nilai-nilai salat ini akan menghantarkan pribadi-pribadi kita yang baik, pribadi-pribadi kita yang menghantarkan rahmatan lil alamin, kasih sayang di atas muka bumi, kasih sayang sesama kita. Akor? Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku tadilah dipesani Ustaz paling lama 30 menit. Uji aku paca ada cak 5 menit baik. Masya Allah. Ngapo kalau lah 5 menit tinggal semenit lagi. Masya Allah. Ayahku bundaku jemaah yang dimuliakan oleh Allah, beberapa bulan yang lalu saya di WA untuk minta diminta ngisi tausiah di sini. Rasanya tidak pantas Al-Fakir menyampaikan ini, tetapi teringat pesan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku kata Rasulullah walau cuma satu ayat. Dan aku teringat salah satu hak kita sesama muslim adalah ketika dimintai nasihat maka berikan nasihat itu. Saudaraku, jamaah, ayahku, bundaku, para haji dan hajjah, para hujjat, semuanya, sungguh ananda di sini bukan untuk berceramah, tetapi paling tidak nanda ingin menyampaikan dan mengingatkan diri nanda, dan mudah-mudahan kita semuanya juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik wal hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Ayahku bundaku yang dirahmati oleh Allah, ana sering sampaikan dalam berbagai sisi, terutama depan anak-anak, tempat di majelis-majelis ta'lim, saya sering sampaikan betapa banyak kita ini sudah mengumpulkan nilai-nilai ibadah.
Betapa banyak kadang-kadang kita ini sudah khusuk mungkin ibadahnya kepada Allah. Sudah nyaman rasanya. Zikirlah sudah banyak. Sedekah sudah banyak. Masya Allah. Indah akhlaknya kepada Allah. Tetapi kadang-kadang hati ini masih juga kadang-kadang diisi dengan hal-hal yang dibiarkan dia membesar. Dan penyakit ini, ya, amradul qulub ini, penyakit hati ini tanpa disadari, kadang-kadang inilah yang menjadi asbab merusaknya amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan di hadapan Allah sirra wa alaniyah, secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Maka apa yang ingin Anda sampaikan pada hari ini, sesuatu sikap yang biasa kita lakukan dan biasa kita temui dalam keseharian. Sikap itu adalah sikap pemaaf. Masya Allah. Ayahku bundaku yang dirahmati oleh Allah, balik dari masjid ini, keluar dari masjid, terjingok sendalnya terbalik. Apa yang dirasakan? Wah, tiagok budak ini terbalik. Sudah mulai diuji rasa hati. Masya Allah. Ketika ini dibiarkan bersulut di dalam hati, maka dia akan merusak sendi-sendi pahala, sendi-sendi amal yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam banyak macam Quran, bahkan yang sering kita dengar, sering kita baca, diawali dengan Allah ajak kita untuk segera mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan di ujung itu, di antara itu Allah ingatkan salah satu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah wal 'afina 'anin nas, memaafkan salah manusia. Saudaraku, ayahku, bundaku yang dirahmati oleh Allah, amalan memaafkan ini mudah di lisan tetapi berat dilakukan. Mudah diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan, bahkan untuk diikhlaskan. Betapa banyak kadang-kadang di tengah masyarakat yang tanpa sadar galak nyebut engguk lah, laku maafkan, tapi hati ini masih sakit rasanya dak ridho. Ya, mana laku maafkan tapi hati ini masih sakit dak ridho. Kalau memaafkan ayahku bundaku, tak ada lagi kata itu. Maka ciri wong yang memaafkan itu tidak pernah lagi terpandang pada sosok yang dimaafkan salahnya. Walaupun dalam sebuah cerita, kalau hati ini seperti kertas yang ratok, kalau ada satu kesalahan yang terjadi, maka mulai dia akan punya garis sedikit. Kalau misal ibarat kertas itu diremek, kalau hati ini hancur, diremek-remek, dibuka lagi kertas itu, maka kertas itu sobek apa tidak? Tidak. Diremek, Pak, bukan disobek-sobek, diremek. Maka tidak, ketika kita buka kertas itu, dia tidak sobek, tetapi kertas itu tidak akan pernah seperti sempurna. Kertas itu sudah remek, sudah pucek bahasa kita itu. Kalau kita buka, dia ada serat-seratnya, tidak rapi lagi. Masya Allah. Kenapa? Itulah hati. Masya Allah. Maka jangan yang hati ini dirusak. Hati ini terkotori. Masya Allah. Kalau Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau hati ini sudah mulai rusak, mulailah dari sikapnya itu banyak yang tak benar kadang-kadang. Bahkan dalam ungkapan hadis Rasulullah SAW, bahwasanya dalam diri kita ini terdapat segumpal darah, dan darah yang dimaksud itu gumpalan daging yang dimaksud Rasulullah wahyal qalb, itulah hati. Masya Allah. Hati ini tempatnya sampai hari ini wong tak bisa menjelaskan secara definisinya. Apa hati di sini? Itu liper. Hati yang mana yang dimaksud? Itulah yang kita masing-masing bisa memahami di mana posisi hati itu yang menguasai tubuh ini, yang menguasai hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang digerakkan untuk kebaikan, maka hawa nafsu itu akan menghantarkan kebaikan. Tapi kalau hawa nafsu yang diikuti hawa nafsu itulah yang akan merusak hati-hati kita semuanya. Ayahku, bundaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidup ini penyakit hati terutama yang memaafkan tadi itu adalah obatnya. Apa yang menyebabkan kita ini kadang-kadang sulit memaafkan?
karena kesalahan saudara kita yang kita anggap tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nanda ingin menyampaikan, ngapo ini terjadi? Karena kita menganggap salah yang ada di depan kita. Karena kita menganggap salah siapa yang melakukan di depan kita. Padahal seyogianya kalau kita galak melembutkan jiwa kita, kadang-kadang kita ini satu, bisa jadi salah paham. Kedua, bisa jadi memang uang di depan ini belum mengerti. Masya Allah. Dan bisa jadi yang ketiga poinnya, kita yang salah. Masya Allah. Ini ada guyonan. Ada wong komering, ada komring di sini rak. Ada wong komring jalan-jalan ke Banyuasin sana, ke arah Musi sana. Ketika jalan terpleset. Terpleset waktu dia siang hari haus, dia ni nak ngambil wuduk, nak minum sambil minum zaman bingen. Terpleset nyempung ke dalam apa nama dalam apa sungai kecil itu. Maka timbul tenggelam wong kombring di situ. Dak kate wong lewat berteriak-teriak, dia dak pacak berenang kiai ini. Maka dia berteriak, "Oi tulungnya, oi yai tulungnya." Oh ya wong Musi lewat. Kapan lewat itu siapa berteriak-teriak ini? Stop kenya sepedanya. Nah, jangan ada wong berteriak itu. Didengar kenya lagi, "Oi tulungnya, oi tulungnya." Nah, wong Musi buyan ni wong kak lah kecemplung nak minta nyak ke pule, nak mati ngaja. Masya Allah. Ini ungkapan halo, lah mulai nyambung kiai-kiai Masya Allah. Di Musi sana nyakan itu nak nyaroi wak ini mintanya kan nak mati budak ini tetapi kalau balik gitu ke kiai kombring itu nyak itu adalah aku tolong aku ujinya tuh uji wong Musi nyak ke aku maka kalau persepsi ini tidak ditemukan, tidak bisa saling memahami, maka otomatis akan terjadi kesalahpahaman dan itu pasti ujungnya tidak akan bisa saling memaafkan. Masya Allah. Nyambung sampai sini ayahku bundaku? Kukira jadilah itu ilmu kita subuh ini. Jadi kalaupun ada salah di hadapan kita, di kalangan kita, wallahi itu belum tentu salah. Tetapi kemungkinan besar kita memahami itu baik belum sampai. Masya Allah. Maka ayo ketika ini yang kita hadirkan, nilai-nilai yang kita hadirkan adalah nilai-nilai husnuzon di antara kita. Nilai-nilai prasangka kebaikan yang kita hadirkan lebih awal. Maka sesumpek apapun, sesulit apapun kondisi hari ini, insya Allah kita tetap bisa tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di muka kita, manis muka kita kepada saudara kita adalah bagian dari sedekah. Mak mano nak senyum kalau kita rengam dengan uang itu. Kati harinya maka akan nampak dari muka ini ketidaksetujuan. Masya Allah. Oleh karena itu kalau rasa itu hadir, segera hadirkan dalam diri kita. Jangan-jangan dia ini belum mengerti. Kalau kita nunjuk dia, atau lebih nyaman lagi, jangan-jangan aku yang tak ngerti dengan dia ini. Insya Allah maka duduk bareng kita, tabayyun kita. Al-Quran mengingatkan kita, ayo kita saling gali di mana letak titik temunya. Kalau guru kami dulu di pesantren, kalau diskusi dengan uang, kalau mungkin agak jidal dikit, maksudnya itu agak sedikit diskusi agak tinggi, maka tanya dulu kita nih diskusi ini apa namanya, apa begesa ini makai apa. Kalau dia mawa tafsir, kita mawa tafsir. Jangan dia mawa tafsir, kita mawa apa namanya umpama ilmu lain, memantik dak kekeno, tapi sama-sama. Maksudnya dalam artian ketika kita debat diskusi, tanya apa yang bakal kita bahas ini, sehingga insya Allah ketika kita bareng ketemu titik temunya, insya Allah kita ukhuwah al-islamiyah, ukhuwah yang saling menguatkan di antara kita. Ayahku, bundaku yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara ibadah amal-amal yang membuat orang jadi jatuh hati, di antaranya adalah Rasulullah memiliki akhlak pemaaf.
akhlak yang sangat mulia. Dan itu tadi kita zikir sebelum iqamah, ternyata kita panggil asma Allah, ya afu. Allah itu wahai yang maha memaafkan. Tadi kita berdoa, ya, kita berdoa kepada Allah, wahai yang maha memaafkan, yang cinta memaafkan. Allah saja punya sifat maha memaafkan. Kenapa kita sebagai makhluk tidak belajar dari sifat Allah maha memaafkan? Maka kalau kita menjadikan sifat ini dalam pribadi kita, belajar kita, insya Allah Allah muliakan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup tadi ceritanya, Rasulullah SAW lagi ngumpul dengan para sahabat. Ada suku Badui masuk masjid. Masjid kita ini lemak, dingin model ini. Zaman binget, masih pelepah kurma. Tiang-tiang masih pelepah kurma. Lantainya masih pasir. Masya Allah. Masih awal-awal. Ya Allah. Ketika datang suku Badui masuk, Masya Allah, pecancang-pecanceng langsung di pinggir itu muka seliting celana. Bahasa kita ini langsung ngecor di situ. Masya Allah. Uang dalam masjid, tiba-tiba di ujung situ muka seliting celana. Diintip kawan, ini ngencing nian budak ini. Nah, tangani kau. Kata agak, Masya Allah. Ternyata Rasulullah menahan. Ini kesah kita bayang masuk itu. Ternyata Rasulullah menahan. Biarkan, kata Rasulullah. Sudah ke dulu budak itu. Sampai selesai. Apa Rasulullah marah dengan waktu? Tidak selesai ngencing. Suku Badui itu pergi. Maka Rasulullah memerintahkan salah satu sahabat untuk nyiram bekas kencingnya. Selesai. Masya Allah. Karena ngapa? Karena Rasulullah tahu yang ngencing itu pasti tidak ngerti. Masya Allah. Wong yang tidak ngerti itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo hadirkan hati-hati kita semuanya, yakinkan pada diri kita semuanya, sifat pemaaf ini sangat-sangat penting. Dari sudut pandang ilmu kesehatan, orang yang pinter dan bisa memudahkan memaafkan orang lain, maka uang itu akan sehat. Masya Allah. Uang itu sehat. Insya Allah di sini ada dokter, ada uang ahli kesehatan. Maka apapun yang galak memaafkan, mengikhlaskan bahasa agama kita, apapun itu, maka insya Allah dia akan disehatkan. Sebagai penutup kita, mak mana? Yuk, maafkanlah diri kita dahulu, karena diri ini terlalu banyak salah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdialoglah dengan diri kita, karena diri ini nanti akan dimintai pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan kita nanti akan dimintai oleh Allah pertanyaan, kaki kita pun akan dimintai pertanyaan oleh Allah, semua organ kita nanti ditanya oleh Allah. Maka ayo, mumpung kita masih sehat hari ini, masih hidup di muka bumi ini, ajak ketika di ujung-ujung sholat malam kita, dialog dengan tubuh kita, katakan, ya Rabb, terima kasih ya Allah, Engkau titipkan tubuh ini ya Allah. Ya Rabb, ampunkan ya Allah kalau mungkin penggunaan tubuh ini belum sesuai dengan apa yang Engkau ridhai. Ya Allah, aku minta ampun ya Allah atas perbuatan tanganku. Aku minta ampun atas perbuatan kakiku. Aku minta ampun atas perbuatan mulutku. Aku minta ampun atas perbuatan hatiku. Ya Rabb, Engkau a'lamul ghuyub. Engkau maha tahu ya Allah apa yang terselubung dalam hatiku. Insya Allah baru kita katakan dalam doa kita, ya Allah, aku maafkan salah istriku, aku maafkan salah suamiku, ya Allah, aku maafkan salah anak-anakku, ya Allah, aku maafkan salah semua siapapun yang pernah mungkin dalam pandanganku dia bersalah kepadaku. Insya Allah menuju wong ahli psikoterapi, psikologi itu, tarik nafas. Selesai itu hembuskan, katakan alhamdulillah. Maka insya Allah makin dikit beban ini makin ringan, ibadah pun makin semangat. Aku kira jadilah itu pecahnya senderan kita makin kuat pecahnya. Insya Allah mudah-mudahan materi singkat ini bisa kita amalkan dalam sehari kita. Tadilah sudah ku awali, ringan kata memaafkan ini diucapkan, tapi berat untuk dilakukan. Tapi kalau kita maksimal bisa melakukannya, yakinkan
pengampunan Allah itu pasti turun kepada kita. Karena ngapa? Karena Allah Maha Pengampun, Masya Allah, atas segala apa yang dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau kita memaafkan, maka Allah pun akan memaafkan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Aku kira jadilah itu yang bisa ana sampaikan sharing kita pagi hari ini. Mudah-mudahan berkenan ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diistiqomahkan dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa untuk selalu bisa memahami saudara kita, untuk selalu bisa memaafkan saudara kita, untuk selalu bisa mengikhlaskan saudara kita, untuk selalu dikuatkan dengan penuh rasa betul-betul minta kepada Allah, mendoakan saudara kita yang rasa tidak nyaman dengan diri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, sisip alfa murni milik Bukroni pribadi. Pada Allah Bukroni mohon ampun sesama kita. Mari kita saling berbaik sangka dan saling memaafkan. Aku qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa